Kwibona rero abayobozi mu by'ukuri ba M23 bakaba bamaze kugera ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Ni umupaka rero kuva ku munsi w'ejo twavuga ngo wari uri activity zakorwaga neza ku ruhande rwa Kongo, ngira ngo mwumvishe amakuru yavuga ko kuri kote ya Kongo bamaze gufunga imipaka. Hanyuma rero ubwo igisobanuro niki nuko M23 umupaka irongera irawufunguye abakongomani. Igisobanuro nuko bagomba gukomeza gukora activite zabo bakambukiranya imipaka. Nyuma y'uko rero Bernard ahageze akaba amaze kuvugana na kote y'u Rwanda avuga ko ibyari byakozwe ku munsi w'ejo na FARDC cyangwa se n'abazarendo n'ubutegetsi bw'Kinshasa bwo gufunga imipaka babukuyeho cyangwa se bafunguye imipaka muri rusange. Ngabo rero abasore ba Byamungu Bernard bakaba basubiye n'ubundi kuri kote, niko ibintu bimeze. Yes, nguko rero ngayo nuko bimeze. Hano hari umudamu rwose amarangamutima yamwishe, amarangamutima rwose yamwishe ntiwareba. Bariya rero ni abazungu ubwo bagiye gutaha. Ntekereza ko mu byo Bernard Byamungu yari arimo kugenda aganira na kote y'u Rwanda kwari kugira ngo barebe uko bacura aba banyamahanga. Bigaragara ko ari abanyamahanga bari bakiri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hano muri uyu mujyi wa Bukavu. Bifuza rero kuba bawuvamo cyangwa se bahunguka cyangwa se bajya mu bihugu byabo iyo baturutse. Nguko rero ngayo nuko bimeze. Ubwo rero twababwiye rwose ko ibyinshi turakomeza kugenda tubibakurikiranira hano kuri tere. Nguko ngayo. Aba rero akaba ari abarwanyi ba M23. Aha turi ku mupaka, aho rero General Byamungu n'abasore be umupaka rwose bamaze kuba bawukaba. Mwabibonye rwose, ubona rwose ko baruberewe, barameze neza cyane. Nguko rero ngayo, nguko rero ngayo, bakaba rero bahigereye, murabibona. Iyi ni M23 kugira ngo murimo murabona rero Bernard Byamungu Bernard uyu barimo kugenda bereka abagomba kuba bayobora imbere. Yego anataka kuongea na boda manager. Ndio. Yeye ni kiongozi wa M23. Akiangalia abasore rwose guturuka Goma mu minsi mu gihe kingana n'iminsi 20 yonyine rwose bamanuka Goma. Ubu tuvugana bakaba bamaze kugera Bukavu boda. Ngabo kino ni ikimenyetso kigaragaza ko n'ibindi bice byose ubu biri clear, kugira ngo uyu rwose murabona ubushize twe turi kumwe no kuri Stade de l'Unité. Rero rwose muramubona ko nguyu hano, kugira ngo abasore murimo murababona tayari ubu nkuko rwose twebabwira. Urabona abahungu ukuntu bafite imbunda z'imizinga, ikintu bita discipline iri ku rwego rwo hejuru cyane, ngira ngo murimo murabibona. ikintu bita minisiyo. Hari ukuntu rero ntajya ngo ni inyeshyamba, ariko wahura nabo wabareba ukabona rwose basa neza, barakeye. Reba igikoresho iri ku rwego rwo hejuru, urabibona. Reba abajene. Nyuma rero y'imyaka itari mike rwose urugamba rumeze nabi, guturuka mu nkambi zigiye zitandukanye bashaka kugira ngo imiryango yabo yongere itahuke ive mu buhunzi. Ibintu birimo biragenda bigerwaho. Nyuma rero yuko umujyi wa Goma uvuyemo, ubu muri aka kanya murabona ko na Bukavu already yamaze kuvamo. Tuvuga ko yabaye tombe bamaze kuhagera nkuko murimo kubibona.
twavuga ko amata arimo aragenda rwose yivanga n'amavuta hano kuri kote ya M23. urabona intare ukuntu umujyi yawuteye ijanja FARDC kabisa abasirikare b'abarundi. hanyuma rero mu by'ukuri ngira ngo wabonye ko boda manager w'u Rwanda ubwo niwe Bernard yashakaga kugira ngo baganire none bavuga ukuntu hagiye guhuza ibintu bijyanye nyine n'ubugenderane bw'ibihugu, ntabwo bivuze ngo buri buze guhagarara. Ubu rero nicyo kintu kigezweho ubu tuvugana, nibyo biri gukorwa, nibyo biri gukorwa rwose ahangaha. Ibintu bikaba bimeze neza cyane, abayobozi rero bakaba barimo baraganira. Hirya murabona hari abaturage ba Kongo bashaka kwambuka, hari abazungu barimo barahunga, bavuye mu bihugu bigiye bitandukanye, bavuye mu bihugu baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, ubwo barimo barasubira iwabo i Burayi, ni abanyaburayi. Ubwo rero urazibona Eugene, barazibona ntayibonye. Iyi mbunda urayizi? Iyi mbunda yitwa Muzinga. Iyi ngiyi ireba kure, niyo ngo iyi mbunda irasa kure, irasa mu ntera ndende. Noneho ikindi urabona ko bafite imbunda z'imisada gusa, nta mbunda yoroheje y'akana ihari. Reba iyirinye, urebe n'imbunda z'imisada gusa za Muzinga, n'imbunda z'imisada gusa. urabona afande uyu, nshaka kumenya uyu afande niwe wafashe uyu mujyi. Wowe uyu nguyu ku kibuga cy'indege niwe wigaragaje, wahagaragaye bwa mbere. Na Rubero niwe wafashe Rubero. Uyu afande oya Rubero ntabwo iravamo. Oya hariya za Rimbongo warwanye. Iyo bavuze Rubero rero ubwo ubuvuze na Rubero ku zone. So rero urumva umuturage hariya, umuturage uri hariya ari muri emosiyo, ati mumanuke bamanuke Rubero, ati bagere za Ovira na za he hose, agasuzuguro gacike, impaka zicike. Nguko rero ngayo nabyumvishe. Ubwo nateze rwose ngo manze mwumve uko barimo kumva amarangamutima y'uwo mudamu. ngira ngo rero murimo murabibona. Ubwo rero bivuze ngo imipaka ikaba iheshejwe umugisha. Ubu noneho nyuma y'uko abakongomani bamwe bari bahagarikiye rwose gutambuka byari ibibazo, bavuga bati menya bigikomeye. Ubwo rero hakaba habayeho kubahumuriza cyangwa se kubwira ab'u Rwanda ko noneho bigenze neza cyangwa se bagomba kubarekura bagatambuka. Ubwo igisobanuro ni iki? Nuko ubwo umupaka nyine wemerewe gukora, abakongomani bemerewe kuba batangira kongera bagasubira bakagenda bagahahirana ibihugu byombi. Ibi biri confirm. Yes. Ubonye umumama abonye intare. Yo. Ozi emosiyo. Umumama abonye intare. Nanjye ndumva narira. Umumama abonye intare mu by'ukuri kwifata biranga, kwifata biramunanira, araturika ararira, akubisa amaso intare. Mana we. Eugene, ariko abantu bari kubona intare. Ngira ngo intare barimo kuzibona, nibyo navanti imbunda bafite intoya irimo nibura, ngira ngo urazibona dore ngizi intare. Byamungu rwose urabona arimo arareba amazi. Aha hantu yahaherukaga kera cyane. Already rero akaba yongeye kuba ahakandagira. Barimo bariga neza tere. Igisobanuro cy'ibi ngibi ni ukuvuga ngo ubu FARDC hafi bari, ubu bashobora kuba bari hafi no kwa Nevo. FARDC yageze